ni hoi shome journalist official election TTC ni result mani yagulo botong ko ma kok ar ni bisingo election result chaklai mani yagulo bubagra je result chaklai ya sekang no lukurong samani bolai tolai chang di nei haipano bolai toklai inglai mani kok tuma kereng kereng jaga ni kasai phaika ar ni bisingo chung nanya thangkang ka puja to Ramchandra Ghat to bolai le mani ba abong lai mani to tipra motha bai tipra motha ni bo polling na counting agent bojakha BJP ni bo bojakha abur hai nginyo puja gotona to chengkha abuni yagulo kereng kereng jaga o kisasa gotona angkha je gotona rokno bubagra no kari bahinyo kok saka nini sentomia tipra motha ni neta ba TCF ni general secretary amno kare mia horo cross meet borma bohaino live Facebook o phaige buye ramar bagan ta sogdi nok ta sogdi tamhimba tipra motha party ni obo kono ideology kare nyahar mung kare ning jodi buagra di warrior ri tong kai buagra na hamjangnai ri tong kam hai bulai tolai tang lai di ni mana khlai kya tamhimba election phainai thangnai kai vote tini tipra motha tong khana kari phang mano kintu je tong sagoti buagra bung han ta khlai di eba baksan kakai obo haibo ni saka sentomia kakai je kono ঘটনা khlainai tipra motha ni bumung phana hamya khlai mano aboginai lokoro khodo tongmodi tipra motha rok jodi kono jaga o kono area o ঘটনা ngung kake a area ni neta rok no dosungnai onyo jaga ni neta thangai ar kono dos khlaigla abogi tipra motha bumung no tar di amai rok kongma kok salaikya aboni yagulo bo ঘটনা angkha a ঘটনা kok no kisima sasinai information norok mani bisingtui norok borok ঘটনা angkha tai onyo jaga o ingya tongnani baginai o kok tuma vote pai khang kere bolai ni culture abo agi CPIM ni jora rok simino tongmani pheba taw bo yakalai mayakho obo aingo West Bengal Kerala rok ni tomung ni bo buagra saka pheba oron bisingo ang je gotona khobor mamani aborno sanai je bolai toklai mani kihajuk jaga o ko plan tour hunta rabar bai kok mani hero gotna kok tika ko am hairok bo kok toma jiraniawo engkai jiraniawo plan tour bai kok jakha engkai khwai ni kihajuk borok bo sak dukuman kha simnawo nok maya karkha kihajuk nukhung BJP khaye rok engkai Bisramganj ni Pathlia gato BJP ni counting agent ni nok subai sukrop khlaijakha engkai kereng kereng jaga no BJP ni adong rok tabuk kharibo buinogo mathuika abhairok bo kok tumarogo kasai phaikang ro kaisa potrika ni kok no sawi tongo chongbarani ulo je obahai sang obahai bolai toklai rok no mothaknani bagi kobok mani yagulo bo abahai patimung ma bagi nai baksa khaka hamborok rok gobang ko nota khaka hamborok obot na khlai kisa singkeba abroti wana jaglai tonglayo jodio salainai rok obo salai tongkha tumuno BJP sarkar phaike tebo bujak khamu tebo nok khuk sabai jak khamu bum rok pekhak lai khamu abhai rok kuma kok sanai tongo aboni yagulo bo hasti ni tai kisuk jaga rogo vote ni sakang rok no sikri sokrok khlaijak mani rok tongo aboni bagi bo baksa sokrok jakhana khnibo salai tongbayo engke jirania kendro ke BJP ni candidate ko BJP ni candidate jirnia kendro BJP ni candidate Abhijit Deborma sokrok jakha khnibo oro kok tuma phaikya police chongbari laimani yagulo sang abahai bolai toklai no mothana bagi nangmani yapri rom jakhani samani yagulo bo kisasuk jaga rogo abahai ngi tongmani bai naima thang bodol lokni samung no bo tuibo yasi surjakka police ni bwskang no hai bolai toklai engmani rok bahinyo kok tuma phaipano borno logino rom jaglia police romlia kai abahai jemon mia chunglukha engko MLA Ranjit Deborma Ramchandra Ghat ko sujoli jakmani police ok no ambani poriskar police ok mungsa samung khlaiya engkai borbo asumsa abahai gotna rogo active action na hajayen bagino o party mung মন্ত্রী রতনলাল লুকুরক ni je chairman ni abro to gosin nahaka মন্ত্রী okra bo gosin nahaka to phano je Tripura o obhainok sabai ni akunani party mungrok khoi bkharo kisimisa engkha engkai
board ni sekang neta koto rokbo uskani relayo nai nyayano mundro kora doktor malik sa setam sakaba kauke chara hobe na inya hangkai tebo kebo jodi kono kisu haka anok phun khayodi borno action na hajangnai amai tro sikiri jakha tok bukur phaibi bai phuinya hini bikas rok samarok abrok bebano borok bkhaw chui ton layo tai obo hai bolai tok lai mani dok no tebo support khlai kok sama hai rok lai thangota ke security rok obo hai ke bojak mani rok gotona kaham ke phai ke oro ingko hangka ke bike rok sabai jakha borole bojak mani kok thama kare simnawo BJP ni candidate Indrajit Devarman ni nogo security rok ni bike rok bokhok jakha nogo ke kari sani ingkai ingko bai plenty bai kogi ju kumanai sabo ADC election ni board le khamani olni simi mane election result saklai mani yaglo no koksil jakha Champawar thanani Purbo Rajnagoro BJP bodol ni kaisa office nok sabai jakha ingkai Rajnagor ni BJP neta Sutombor Devarman tai journal Devarman nogo বহাইনো সবাই সুক্রব খাইজাখা नै ককশিল জাখা আবরক ককশিল জামানি ককটা গামা কিনো রাজনগরনি অনাথ চৌধুরী পাড়াও ব কাইসে চা দোকানো অমাহাই কিসা কক বাংলাইখা বন বাজারাव বিজেপি অফিস সবাই সুক্রব খাইজাখা আবহাই হনিনো কক্তমা গাই বাসাই বাড়িও বাহিনো দোকান তাই কিসাসে নগরগ হামলা খাইজাখা नै কক্তমা তাই আমপুরাও বিজেপি বুথ অফিস board সভাপতি ni nogo abahai joprok jakha ingke sakdukuman khaki sasik borok behala bariwo bahino omhai party mung party mani rok koktoma kasawi phaika ingkai abahai party mung rok party mani bising tuinai bobagrani kok jadi tipra mothon ngi jokha atipra mothon bobagrani kok khanayang nai tai abo buagra o wasprobo saka jama hai gotna khanyar gabo CPM sarkar tongfru bo borga gotna khaiyo tongo BJP sarkar phai bo borga gotna khai tongo ama hai je bakhati khai tongnai rok abo ko borok abo kuno party ni borok ngi manya borok abo sak tongthok borok buino bui togui suklugini dera rani hamjago police ok nangmani ব্যবস্থা na thung thunyo buagra tu oskang sai bo to kheba delhi no sai tongo abo hai je bodak tongjak ngi tongmani ingka abo hai party mungrok no kasnel bagini police ok ni bakhakte taibo ngoran nangmani ta nangmani yapri romnani nangmani ingka police ok bakhakte abse ko da ya ngi tongmani kokmata tabo khagdo kumannai rok ni bisingo te kaisa gotara অবংক রামচন্দ্র ঘাটনি বিজেপি ni candidate David Devarman ni nogo bahino hamla khlaijaka nei or peparago sei tongbaikha Baijalbariwa BJP ni kaisa supporter bini nok tam Baijalbariwa BJP ni nogo hor somsai rejakmani koktoma koktoma mani fire service ok thangai ka ingke borlo bahini bada khlaijaka ingke plenty rok bai kokjaka herok nibo koksil chamung police party murogo kem dokhana romi manyakho ingkai vote counting ni go khairo jaka ARO baire khairo jaka ARO BJP ni candidate go balakhan joli jaka ARO noti mane assistant returning officer baro Ramchandra Gato apurno puja ঘটনা চেংলাইও Ramchandra Gato BJP ni candidate go David Devarman ARO Omit Jomatiano যে কাউন্টিং হল ni tamsanai sokogi rohoka out get out hanai abroti yo tebo rumur nanglayo khorang tolayo ingke abni result khalai abun bagi yo result apro je Ramchandra Ghat abu kiseleri thago Ranjit bai MLA Ranjit district police super ni bisingo balakhane kok banglaikha ingke abni yagulo ko counting agent ni nok bahino sebai sukrop khlaijamani koktoma BJP ni counting agent ni nogo tipra mothani borok gri mokhang subui thangka bisam godone patlia gad ADC village ni lungta sora ni Billal Mia ni nogo hamla khlaijaka nei koksil jaka mokhangori thubjak kintu abo tipra mothada eba boi tabjoti serai serai yakho tani barom yakho Billal Amtoli golaga tini BJP ni counting agent ke Phasalo Bishalgor SDM office ni no ongkhorei bo nogo thangmanliya neibo koktoma golagati bidan sabha ni Billal ni bidan sabha no Billal ni no binara phone sopaika je bin nok sabai sok khaijaka nei ingke
Bilal ni nogo bini buma bai besajla tongmani o party bung ulo borok khari ma thango ni koktuma koksil jaka chongbar ni salono Bilal no bunan rok bohnei go sikiri jaku ni go bote bo tawke koksil jana be keta ingkai obo to yang ni koktuma thumui tongjano samani ingkai orote bo tongo result nungmani yagulono obo haitu gotona unglaikha ingkai aboni yagulo takar jolao bahaino amhai kiasek nok puro subaijak mani taka jola thanani bising khok janai 19-20 tasek nok rogo amhai gotona khlaijak ni koktuma candidate nirmal debor mani nok bahaino abo to go subaijak o skang bahaino bomlai ingke BJP ni ingkorok borok nogot huima malia hai ni koksil chamung ingkai takar jola ni candidate na khobi prai 250 jona hai staff ti Bisalgori jela office matongi kha শুক্রবার bo am hainongkha horo nogo dugan pat do bahni sabai jakha nei oro koktoma sile jokhata ingkai o hai no o je nok sabai sukro khlaijak mani 28 sila sori monobon kulo BJP bodol ni candidate 28 sila sori BJP dol ni the candidate MBC Kongjong mo 494 ভোট বাই কাপলাইংখা 28টা যে আসো থাকি বিসিংহ 24টা তো তিপ্রা মাথা কাপলাইংখা ফিয়াবা অ গবসিমিন মনোবনকল বিধানসভাও চালিতা বনকল বত্তরা বাজার মডেল মার্গু পাড়া তাই বিষ্ণুপুর এলাকাও যতই কামসেকা 3টা BJP ni অফিস সবাই জাখা নি কক্সিল জাখা BJP র কক্সিল জাখা 39 মনোবনকল বিধানসভা কেন্দ্রনি BJP বদলনি MLA মাইয়া ফ্রুম ও কক্সিল জামুং রেখা ও পার্টি বুংনো কিটিংইনো আমচায় তংফ্লামানি বহানিও নুকজাখা তাই BJP ni ক্যান্ডিডেট জিরানিয়ানি BJP ক্যান্ডিডেট অভিজিৎ দেববর্মা প্লেন্টিউর বাই কক্সজাখা পাতিমুঙ্গ তেব তংফ্লা লাইখা জিরানিয়া কলাবাগান আমচায় মিয়া হিংকাকাই প্লেন্টিউর বাই কক্সজাখা ক্যান্ডিডেট keplai ungu hnai BJP ni candidate ni nogo thangai horbo phanangai naikha hai hini koksil jaka police tai tiasa dati khe tipra mothani ok borok rokno nori mankha ni bokoktuma party munu kitingai belakhena tungphla laimani koktuma BJP ni candidate ni nogo obahai choprobmani obakaisa krak nai bathang khanya bagai nai kabungma police ber toni jakha sima tomakari ni kokang sakano bo bin nogo bosai sugru khajaka tai bo bolongo thangai ma tongai kha sidai thanao bahayo phone khlaika hai hini bo koktoma ingkai mandai amsayo mandai yo BJP party office kiha go jakha baskang ni nuka rok simi hayo tin rok bujakha gabon yagulo kaisa jagao aming kathi parao bujakha BJP khainai abahai bo hni koktoma o koktoma rok samani bisingtei যে চায়া খাইমানি বুবাগ্রা সামানি ককনি বিরোধী দङ বুবাগ্রা সাবো अब हामजाक मासे कप्लाइङो नासले बानो सजों मेसे नंके तामै नासले मानि बायदि साबुत जराव जों लाइजंनाय आबा गिनि कालचार से आमने खिबि नि साका बुवाग्रा लास्टे बुवाग्रा नि कक चार मुखनादि जदिও बुवाग्रा नि कारि बाहिनी राजेश्वर देबबर्मा प्रस्मित देबबर्मा सेन्टु मिया ताई सुरज देबबर्मा संग्रह बाहिनी मेसेज सका ताबुलाइदि हनै हाबाय despite you saying some violences were seen, what Yes. will be your message? वेरी अनफॉर्चुनेट कि लोग एक दूसरे को मारपीट करते हैं। मैंने भी DGP से आई मस्ट थैंक द पुलिस। DG वॉज इन कांस्टेंट टच विथ मी, SPs वर इन कांस्टेंट टच विथ मी। मैंने एक दिन में 5 बार भी SP से बात किया, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। DG साहब से भी मैंने बहुत बार बात किया। सो आई मस्ट थैंक द पुलिस फॉर ट्राइंग टू हैंडल लॉ एंड ऑर्डर। आई थिंक ये जो कल्चर है हमारे स्टेट में कि हम एक दूसरे को बॉयकॉट करते हैं, एक दूसरे को मार पीटते हैं। देखिए, मेरा शत्रु पाकिस्तान है, मेरा शत्रु बांग्लादेश में जमायत इस्लामी हो सकता है, मेरा शत्रु त्रिपुरा में जो CPM को वोट करता है या जो BJP को वोट करता है वो नहीं होना चाहिए। सो आई थिंक दैट इज़ द कल्चर दैट वी शुड इनकलकेट। यू आर एन इंडियन, आई एम एन इंडियन, वी मे हैव डिफरेंट पोलिटिकल प्रेफरेंस, बट वी शुड नॉट बी फाइटिंग विद ईच अदर। डेमोक्रेसी में एवरीबडी हैज़ अ राइट टू पुट देयर वोट। नोटा जो करता है उसका भी एक अधिकार है। तो ये हमारा कल्चर होना चाहिए। एंड हमें मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि जब तक त्रिपुरा के लोग एक दूसरे को अपना शत्रु मानेंगे, हमको हमेशा
पड़ोसी देश एक्सप्लॉइट करेगा। तो मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि अगर त्रिपुरा को डेवलप होना है, ग्रो होना है, नॉर्थ ईस्ट को ग्रो होना है, इंडिया को आगे बढ़ना है, then we should stop fighting with ourselves and realize that our real enemy wants exactly the same to happen, and we should not allow that.